Po meni jako emotivan film, u nekim trenucima sam i zaplakala, jer ja uvek volim tu neku fantastiku i neke bajke. A jednostavno život u divljini je bio zanimljiviji, bez granica i slobodniji. Prelepo, nije nešto što inače gledam tako animirano. Prelepo, najviše mi se svidelo kako se ta devojčica iz mržnje prema vukovima i kako se okrenula prema tome da ih obožava, da ih voli, da pokušava da ih spasi. Celokupan film mi je super, znači nemam ni jednu manu za njega. Najveći utisak mi je ostavilo Robin. Ona je stvarno bila divna i stvarno njen postup, svaki postupak mi se svidao. I bio je i smiješan i nekako, kao da sam ja preživljavala taj film. Bila sam i srećna i tužna i sve. Apsolutno svaku emociju sam osjetila dok sam ga gledala. Koliko ljudi će sve uništiti zarad njihove neke civilizacije i toga da oni budu dominantni na planeti. Svidelo mi se to kako se životinje kao brane za svoju teritoriju i kako isto deca i pokušavaju da im pomognu, čak i ako je tu bilo vojnika koji su bili naoružani. Svidela mi se priča. Kad sam počela nisam mogla ni da prekinem da gledam. Ljudi nisu shvatili zapravo šta ta šuma krije, šta u toj šumi sve ima i zašto je ta šuma važna.